Mai ko koi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek don rei nei la mai thon ru dari asai March tari treat na ta chat kum sing nei na treat na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sap the call March tari treat na chanai Rajya Sabha BJP member Maharaja Sanajauba Laisemba Rui March tarik treat na chanai Thursday kau demographic imbalance ngak lau khang National Registration of Citizen hai implement sulana Manipur kari illegal immigrants kalun thai pat khang demand sukan hi MP Sanajauba Rui Upper House don 0R gan kau midong issue hai phung thau kan jongi BJP MP the Rui Manipur kau intau law and order situation naiba misang Rui intau naiba mai electoral constituency sukalai thagai ni tuang rami tuna sakani Laisemba Thelaina Kangpukpi, Tengnopal Chandel Churachandpur Khanifezol District Hau, Chingkhat Phai Skill Ritsruk nga Sekiu Khau Rui Kum Sing Nei Nitri na Padai Khau, Nam Phai Snai Tamrut na Khatba Mai Khau Rui, Chingkhat Phai Sruk Chui na Padai Inbu Ku Kani, Mitai Nam Phai Pungu Rik Sekiu na Katum Inbu Ku Mai Yeng, Kum na Tingkum Ringu Lung Khau Phai Khat Chui na Kanai Percent Inbu Ku Mai Ye Tu na Sakani, Tiki Naga Mai Rilung Mai Bam Khau Tu, Phai Pungu Chui na Sanai Khau Rui Phai Pungu Rik Sanai na Sruk na Kha Inbu Kui, Mi tai tingkom ringu long khau percent chakyu nakha inbu ku mai tu na sakane Indo Myanmar International Border alat michia khau kangut lana Manipur guanglung mai nun rui electoral politics khau palu bamthi kum na India tong administration khau guang ka sau bamthi tu na sakani kumai sangri government of India ri intau nai bamai electoral constituency khau delimitation process ai tat kai makna NRC hai lauraina illegal immigrants ta Chingkhat Phai Secure Ringuna Khadri base year suna kanyu tong kandi thang thau handat me ka ye tuna sakani mi hai sumagi thai Manipur khau demographic imbalance sai daina nai puni the kumna dilung mai nun kanyu tong kandi khau kuk mai ariu puni the tuna BJP MP the ri sakane Infal March Tarik na Chanai State Health Society National Health Mission Manipuri PHC Oinam Long ta Tamenglong District Wang Suna Kayakal Award kum singnei na treat na padai treat na pung khau Best Primary Health Center Award kang tikan thi PHC Oinam Long kang Best Primary Health Center Award tikan metai Ayushman Arugya Mandir Primary Health Center tung category bang khau tikan tongi ning tawlaw nui Thai kumtai District Hospital Tamenglong kang Ministry of Health and Family Welfare Government of India Rui Kayakal Award Kani Eco-Friendly District Hospital kum singnei na treat na padai tikan tongi Infal March Tarik treat na Chanai Manipur Governor Ajay Kumar Valarui Financial Year kum singnei na treat na padai treat na pung luai guang mai khau hai tan in treat na luai lau kang March Tarik treat na chekyu tamru khani tamru na khat hai working days kang ti thai pat kan thi jang nei thuk working days kau pat lau kan mai dai March Tarik treat na chekyu hai Saturday ye March tamru ri Sunday khani in tai minun tuang New Year Sajibu Nongma Panba Chairaba tingmiki kum na March Tarik tamru na khat ri Monday khani Muslim nun tuang ngai Office kuni may high state government bang kaunay may government offices, autonomous bodies, institutions, corporations, societies, board kani treasury ri operate sumay public and private sector banks na kazawe. Infal March Tarik treat na Chanai kay samdong MLA sapam ni Sikanta ri Manipur Governor Ajay Kumar Vala kau aman kan mechabuan ti hay katup melung kau pulau kang tan sin thau lawu tuna sanghoy kan thi ingkum chui tang mai luwang them Mukesh kay sambat Laimai Lekai Infal West Kaulungba Mai Putai March Tari Rut na Churuk Nung Tai Rui Aman Kantuangi MLA Nishikanta Tai Rui March Tari Chui na Tanai Nung Governor Daraj Vavan Kau Ariuna Mitong issued hai Pungku Kantuangi Kumna Chamla Mai Kau MLA Tai Rui Positive Response Governor Kau Rui In Pangte Tuna Sakani Inbu na MLA Sapam Nisikanta Rui Memorandum ni Governor Kang Tilaw Kani Memorandum Kau Tai Manipur Police Kani Kazinai Mai Authority Nun Rui Investigation Hai Katum lau khang sang hoi kani mi da khau community ri mi tuang lam khau ma chuang lau khang chamdan ba mi governor ri in kha lawi thai luwang tem Mukesh kabiu ka chai mi tuang mak na ka kai han guang dat ni di tu na lumgai me tai memorandum khau indau kani Infal March Tarik na Chanai Indian Army ri Agnipat scheme bang khau Agniveer's recruitment kum singnei na treat na pung treat na churuk tong categories kwai khang online application invite su dat bamte recruitment khautai naukau mak mai ingal minun re apply sunu puni tu na ti thai kani Agniveer's recruitment tong registration process hai March ri ru na kanai khautai ri ka hau kan mai April tarik ru kum singnei na treat na pung ngan la lo bam puni application dai Nagaland khani Manipur tong district wai khau re except su puni kumna recruitment process dai face kanai pat na that kai puni face akhat high computer based written examination puni kumna CEE khau select samai candidates kwai
re phase 2 เขา recruitment rally ตัดไกตัดนี้ register ชุนี้ไม่กวยรี www.joinindianarmy.nic.in เขา login สุนัย eligibility status แต่ check สุไรนี่ไหนกุมนับ personal profile create สุเหล่านี่ไหนมีต่างแต่ SBI portal ทั้ง link redirect สุนัย website เขาแต่ application fee ดังกับภายในริงูกุมนับ applicable bank charges ใส่ payment สุเหล่านี่ไหน candidates กวยรี active email ID คัน mobile number ไหนนี่ไหน applicants รี exam center กระดาษคัง option ปังอุติปนี้กุมนับ online application เขาแต่ Aadhaar number กะเกี่ยนายปนี้ไทยเหล่านี้ไม่รี candidates นุนจวง mobile number แต่ Aadhaar เล link สุไรนี่ไหนกะเกี่ยนายไม่จำที่ไทยปัดไหม Office of the Town Churches Youth Organization under Tamenglong Town Churches Union ไม่กวยนะคัง greetings ที่ปะเรคันนี้ Town Churches Youth Organization จง members นุนกะกวยนะตา combined service คัง invite สวีมีคิวทู March ตริกดำรู Sunday กุมสิงในจุดนับปุ่งนง United Baptist Church LNBAM จะแมงลอง headquarter เขาตัดไกลปนี้มีประจงโปรแกรมเขาตัด leader สุเหล่านี้ไหม Mr. ดินตาเปาเรียบไหม President BYF CCBC คันนี้ไกจำพุ่งวงเหล่านี้ไหม Miss Fiona กวยไหม Founder and Director Cats Ministry by Joel Gangไหม President TCYO จะแมงลอง headquarter Guest new connection available Composite fiber cylinder KG root na padai domestic hani commercial KG chui high new connection suni mai goi rui office ar khau gwanga la law nu wi by manager ener gas agency medical gate Tamenglong opposite Chulon auto parking guest jam asai March tari treat na tachat kum singai ni treat na pungu khau tari churu khore ru February kum singai ni treat na pung long khau guest booking sulau my serial number jing su ina kathum phai stru ringu na kathum khore serial number jing su ina kathum phai secure na padai ngan khang inzan pani napsam inzan pani atengba center NFSA napsam March tari treat na tachat le treat na chakyu kum singai ni treat na pung khau inzan pani tilau ba mai ting mik long khau hai la lau pu ration card singwang mai hai mandatory amu lau ritho ka gan ri lau chuan khwang ru khari khwang thum ngan ka bam ri council junction by ration agent Tamenglong ting nai luan banrau bu tari treat na tachat kum singai ni treat na pungu lau chuan kalan ting zin nai nai zing bang ting puk in thane banrau bu tari treat na chakyu kum singai ni treat na pungu lau chuan kalan ting zin nai nai zing bang ting puk in thane mai ku wai na king in sui na king lau mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tin re kangan ma nga thon ku wei asai khang tu cham hai khoringal lau the in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ko the